Pagapas tayo nintun bigat, Aldrain. Rumwarat tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makam mo iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno amaw no jakon gumatang iti ipasidata. Wala nang, siya kung ti makam mo iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talaw. Ta aduda nga gapas. Wala lang, di uray 5. Nakaluto akaw nitiin na po, Aldrain. Naparti mo ang tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nakmait amang parti kadagiti manok ko na. Sapay nangina tinitive ang manok itan. Sayang no ipasidata yung lang. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaun da. Di kayo matanagan na nang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison, ilutuan tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinay. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun ang native amanok ti ipasidak kadakwada. Egit ibaga yung tulatan. Mangukukob da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't amabali na partyan lagi tayo tarakin ko amanok. Ta mangukukop da. Di balay, tayo to maminsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton pa nagraraap. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babaeng. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand nyaw, wano sikanan. Uray sikan hadlaang angkay. Takurang ti kwartak no brand nyaw talaag. Ada mo tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga angkay? Nalakalang. Kaslan ako na iti akin similang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka. Tamapantay dya balay da. Uwan man angkay. Nagapwa Maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita dya ilaklako da motorsiklo nanang. Apay. Gumatang ka iti motor mo. Uwan nanang. Tanay bagla pagluganan nagpaili. Wano adda papanan? Ay makaamu ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat na. Manang! Adda ni Aldrain! Ay adda kabagays. Kam din sapay mo na kareng. Apay aya. Adda ibagam. Agpagpakuyog ngamin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayatan na, tayo motaw nagagatangan na. Diya mo, nauray di balayan. So nga, imaya ko na dito. Ay mabitlaing nga raw. Tinakringain ka ba, guys? Ay na. Nagladaw ka mat nga agriingain. Amom nga adalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ganun nanang. Nay, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklo ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kankuanay di kalman. Ay, nagmadimag nga ron din na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paroko ka no di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon na agatangan da dyan. Anya? Kag natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo nga ibabawi na. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan may. Anggal, pasensya ka yun. Ngam nagbaloy ti pangedenggaw. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas tinaitagtagainab ko di rabi.
Ay anya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agat tangam na jay. Kat ibagayo latan alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayo ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaka. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ayat ti karbaga kang babawi mo. Aldrin, anyat pasurun mo asimang pay. Na. Ay, ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila yung bagbaga na kanyak. Masuro na. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pa sigurado mo ngamin agatangag. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Adda karubang ang agbabawi, tadyak kayat ti maisagmak. Nyalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna no final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay gawa na insan, di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla iti syudad insan. Aya, ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika, lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki No kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taado ti mabalin ang maaram dita. Kanya pa'y lang arod ti kuko am nga insan. Agaram kan at mga asawa ka matan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga asawa ka kiidi matan, tapno makaputot kan. Saanin insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Apay, sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni Insan Aldrin, Uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya? Ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, Uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos. Mangibaon kan itim ang surot keng kwara iti balay ta. Wen, Uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo oray. Barang paumayan Uncle. Aldrin. Ay, bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Adda tay umay mangsukon ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. Adagayam lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantua, numalpas ti kasar. Manyak nga road, mabainak gayam nga gabay. Masapul mo gayam nga agmarcha ti abay. Kunak ano agtugaw laang, agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ko. Manyak, ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo.
Awan, jak mapilit nga umay. Anya, apay kanungay, auntie. Jak amaw iti na jay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti na duma ka kasinsin ko, auntie. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga ron iti nasapa saan alas minute. Na imbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka, Sinsin. Diyak magam amo nga agmartyagaan kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan adda katulag mo kat agbabawi ka. Ibagam itinasapsapa tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka, Sinsin. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawaan ka talaga, insan. Kadakin kan ano, guraan na ka, Sinsin. Basta siya, sinurot ko lang dirignak. Tanariga, mo't numapilpilit aklaan nga agabay. San aya? Nala, jak ko nagsaupay, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapanayin, titawain. Ingarigiti bagay ka jak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin nga agtrabaho Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatak ang. Awan bibiyang da. May matag may sa taawan kaapak. Tanong mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Jak kahit digasta. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa nga agasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglaklaka la baron. Agbaakakon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Nene. Umis-isim mo't ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, amuna ka man. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kitaan nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica. Pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awam mo tindagiti nagdadakila ka murom sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabanog ako nagtrabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na. Tagkakadwa tayo manay. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man, Sandra. Iti kastagi na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siyan. Saan man? Pudno ti ibagbagak, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Oh, sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadatang arod, ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pa'y natkukuam nga'y. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakit di, Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga iti kinayat mo kanyak. Kat di nakto pa'y panpansinan, idi adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay Ngimsan itan, Sandra. Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminan. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo intong malag. Ay, kat. Uwi na. Sige,
tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarong kara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin ang manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway din dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong armain. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, nana. Nay, si kamagaya Maldren. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaen ti panangi kasarkon ka. Ha? Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatin ka. Iso sige, aklunan kan. Yes! Ang yaman ak, Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado pakipo na. Agkasartan, Sandra. Hikat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasano ngay abalayan, nalawagan ti saritaan tayo. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayo, abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayo, sakbay ti kalaysada. Naalang nga raw, sapay kumatawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagot ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ng tiurayan agkasartan. Wan, Sandra. Ang imisit kamot tayo. Nasurok lang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka mo, manay. Si kakit tim. Kastoy mata talaga ti kulor ti kudil ko. Pimudawak laang, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarik iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisik ti rupak, Aldrin. Ha? Alangaron, iibusin tanto yung ginatang tamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanan dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagiti ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na, apay ngay anak ko?
Anya nga ron ti maparte inton kasaryaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, nanang. Anya, tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, nanang. Agpadi ak gaya man. Anya, ay, Aldrin di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tilara ramidam. Natulagan ti kasaryo kun ni Sandra. No kastamo lagayam, idi pa'y lakuma nagbabawi ka. Kat itala ang mat anamiris ko dahil tao. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak diya kasinsin ko apadi, nanang. Ay saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyakaon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil tao. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta laka-laka na ti panang ibabawinan iti amin. At daya mat kasta. Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak kao. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisaritaan na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan! Umunay ti amin, nana, Sandra, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka da kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Naamiris ko ngamin, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak ngamin. Taamagan no. Agbisin tulangin ni Sandra iti sinong ko. Ta sa anak mo't abak nang. Sigod magkit din, ngayon karik iti bagik at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpade aklangan. Mangilaw-lawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko, apay nga agsipat kayo nga. No di mo kayat nga ikasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuwana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga oray kontra iti riknak. Pimanawa kiti lugar mi, kat nagtrabaho kitayan ti ulitag ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni allowance ti inak. At dalat tatay ugalik nga agbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay ang mga dengak, panunutak pa iti mamin ado. Tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, to'y kabsat yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin! Hello, kumusta kayo man na naimbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san naapudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kayat ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputay palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag naadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Landong, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin, kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan ang tatayong agkakabsat? Uwan matkit di, ah. Ang,
Dagiti daduma kakabsat ta, padakmat ida nga awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta dahi ta, kabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam, adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo abumaknang, no di mo matganggayan ni ti aramid, awan serbina. Wan matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang dito'y balayaw, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingka ginanan, ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sa pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wan, ala, siya ditan. Hingka kidag silpunan tag-relax ka mat, ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balayo nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak kumantimang sibog no madamdama. Ala, pagkiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakam, mangan tayo, tabagis. Wan Manong! Nay, parbangon mo gaya man. Nasapa pa bakit? Di ka pa bumangaw. Ana, asino di agwalwalis, kat parbangon pa ilaon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kabsat ko. Naggagat day di akabsat mo. Mababayinak pa yan no daduma. Tadandani iso amin hindi mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-mat na niti siyang. Kat sigod na sadot day ta akabsat ko, idi ubing kami pa Ay kat, nagnakam siguro iso agimagat. Sa bagay mat ka di Isa bay-bay am laeng no kayat na tiyang trabaho diti balay bakit. Nasayat ka di tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay kapailak met, tanarwamak met nga agtagtagi balay lakay. Basta bay-bay am ti kabsat ko no kayat nakaatulungan. Alangarot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakakamit. Sana pala, tadaniti siyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat ngamin impalagip. Kamamok lang amin itagsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siya. Bakit? Ayan iti siyang. Nakaturog pa ilaeng. Napuyatan samot nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainak mo't amang riing. Sige, tenak man kita iti silad na. Ti siyang, aldawin. Agriing ka, antayin ka mga anoyin. Apayade ka bumangon. Madi, ti bagbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya? Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahi ito'y Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik Manong. Ay lakay, ibagan man kaniti siya. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kasdyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, ta baga akto ti kabsat ko bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ija silid na. Ay napo. Naurnong ija igid ti kama na. Makutkuton pay kit din jay kama na.
Napanan naman ay bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan, ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamanula nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tanusyak ti mangibaga ay amangan no sintiren na. Kat aga pa kami pa eh. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Wen manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimas sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-amin trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Diyak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagswildo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kakasaritak to nga ron tayo amok. No, anda pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laang dagito'y jakkus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan tap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Ken dagito'y pa ini, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kini manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwak ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Ay, imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay pagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kaming tagdalos. Aglabak ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di. Danag yun aya. Ay wen. Isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta. Tagaplayak kiti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando. Ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa. Masurunak. Agawid ka nga minay. Tadi to'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko yung syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa di numanaw. Kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi
isubmit mo to para iti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, ang tagayam insangput na amasida. Hanggang di na inrori di mangan tayo. Nalala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Mali tikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin tikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ne, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Na umadanin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak ah. Didak mo dagdagan amanong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Saan ka mo tapapanawan? Basta pumanawak kon. Pag naadam kumangay. Agabang akit ipagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat na nga aramiden. Dinapdak mo at ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anyalaangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay, pinapanaw da kan di tabalayaw. Ay, saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito eh. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kaag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslakastan na totally katulong. Ta anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Sino ang kapsat mo? Ni Manong Lando, sir. Timay sa kanagiti ka arubayo dito eh. Kastaya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayom kaw. Kaya't ko atulungan.
Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak dayta. Oh, makitam. Nasing pati ka anak ako nagtumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Apay nga pimanaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang ka kadakwada. Lumidantan trabahong, pimanaw ka lagta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pa ang mamaw tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Ay, kita ang basay ti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang mamaw. Ay, narigat ti kasta. Ay na, wan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramidog. Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang mati adda dito'y. Tadatanga raw ti agkakwarto. Iso asi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw kalangan dito, Tisyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan adit ti balayo iti uray 1 week niya manong. Ta agbiro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka ditoy. Kababain nga min ti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakita. Ada ka di kabsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikabsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisyang. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan nakmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangala iti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka, Tisyang! Si katulbod! Na. Taimbaga makaanak da, sir. Ngam saan mo't gayam? Katulong da ka maggayam ditoy? Saan da ka kabagyan? Ay basta, sir. Ni Tisyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Idi awan pa ni Tisyang. Iso ni Tisyang ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita! Kasta unay apa nagsangsangit kiti daydagundaway, tanagdanag akiti usto, tatamok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso, kat napanatnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Jak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, ti Siyang.
Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga oras yumanan, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dulpo, saan napudno nagan tintay i-drama ita. Ngam sakbay na, makablaaw mampa ni Norman Vincent Dumangas, dita Midsayap, Cotabato, ni Lynn Abig from Oman, kan ni Jenny Batala, kan amin na nakamang ti pamilyana. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dulpo, Dear Manang Biyanang, may sa kabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, kaya't agpadada abalasang. Ti may sa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kaya't timat may sa awan na pulos, uray may sa nagbalin anobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom? Anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itapan nakalukom, anak ko. Ikan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umuna tigalad ti may sa alalakay sa kanto agtalagkan ko ana. Darasudos kamat ngamen. Sumurot ka adangos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga... amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwan nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti Kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalakay. Anak lang nga tultuladen. Naan nadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Ano nga raw? Isa ano maminsan, saan kuman ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki? Umaya ko maagpasyar niya balayo amangan na dagungat, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan na ya, Diana. Anmad nga agungat ni tatang ko? Ti kayat ko asawin, awan nobyam nga agungat. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan ka na yon. Apay nga kat di kabsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanyak. Mabutangak nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan ka na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuan! Apa nga di makal nga dagita matam? Ha? Ay, awan Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Amy. Kaduan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Aywan, madamag ko man lahat. Manutawan ni tatang yawn. Nasurukan nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasla 50 taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karopa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang niyo. Nagpipintas kayong anak na.
Naimbag man ta saan ang mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga ag-araram. Iso na ati ar-araman da. Ay, sana maliklikan. Nataer ngamin ni tatang niyo. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga rod pati ba bakat agpapapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga orasyo, tatadol po. Mabaling tagpasyar? Nay, singamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kay lang kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matayin. Ayun, nataer kay latata. Agyaman kasta baraw. Kasino ti pasyaram ni kadi Amy wano ni Diana. Ni Amy kuma, tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga agpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir beti pa nagpapentas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Apay kursonadam ayan ni Baldaw. Iso na, tag kursonada kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa bali matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na ba't nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Diana. Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balit araman na. Anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadtanimat gayam ti araman na. Ay, ket bay amon Bareng kayatan ni Amy ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Amy no ni Baldaw ti pakiinayatan na? Awan inururay ko ti umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga'y no ni Amy ti kayat na nga armay. Siyak nga rod, dahil baga na ibig nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ka, Amy? Uwan tatang. Kat, aklonam ka day. Diyak amutan. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ka. Nasingpit na baro na jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan na jay. Aklunam kit din. Panunutok pa'y mo't imbag tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam idaadagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo, karupa tayo pa'y, panunutem pa'y laang. May mayat ni Baldo, taam-am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Basta dumkit din ni Baldo hang kayong agbagay. Kan salawahan ka di day jay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang? Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. Itid mo ni Baldo kanyak na nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga rodeta. Iso nga baybayaan mo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din.
Tapno mapadas ko matante maadaan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang? Ha? Umay ka di dito balay? Sumati ko na tatang. Pasyaran na ka, no? Kahit ano ti planaw? Aklunam ka na no bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo titimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak matin kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Ha? Payalapdan nak Manang. Kadno ngay adamot panagayat ko ken ko ana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Kadno ngay nagbaliw ti pangedeng ko Manang. Wana ngam amumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamutan ti paspasyaran na. Ala, saan kayon nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Isun ati pagpaaral Manang. Ay, saan na numartek tumot lang? Uray agbaak kandayana. No artek tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay? Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo Manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo mo't ngayam. Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatagsakit dito gagarayo Wait, tanay. At Monday, mapaspasama kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin Jibalay, tanay. Agap apamutun nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Apa nga tata? Ay, jak amo ka nagijay. Kasla na laubay. Basta sika ti pagapapaan da. So sardengam pala ti umay ijibalay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan ang itagkabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaiisumakmot ka na gadyadwa. Aywan, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Dya ilay. Dahil Dya ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat konti agpalong hair. Anya? Wala ta. Agpalong hair sakto ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraemon nga no kasta ti buok mo Baldaw. Ay mayat tata. Sakon to pakuluram ti mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga raw. Mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay saan nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang akpay mat nga rod. Kwa? Pastrikam ni Baldo Manang.
Tada importante nga ibaga na kanya. Kano rin siya. Ada na patag nga ibagakin ko na. Sana da kayo tigagarak, Amy, Diana. Ha? Ha? Adala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Right. Papaingay kanak iti bardaw o baldaw. Ginatang mo ka din ito, oy. Uwan tata. Brand new data. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay tiyag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Ad-adda nga umubing ken tumaer ka no dahi ti isuot mo. Anya, ay sus, gyamanak nga rod di mat kunak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na iti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Aywan tata, mabalin tagpakuyo kada kayo inton bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, paraw. Ijay barbershop ti kaanakan niyo. Ada ngamin tayo kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop jay kaanakan niyo ijay ilay. Ay katuna. Ala kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pay araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot dahi ta adamagan na nang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Like amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso dahi ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso adi kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaisuwan no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobrahan damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Amy. Sinardeng ako. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen aya. Day nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Wan nga rod Iso dahi ta ti pag-aapaan ti tattao. Tama na nayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Amy. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Amy. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Jak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tin manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapno haan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan nak iti kasta. Sapay nagnina ti pananggatang mo daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag dirik nakin ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam tinwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak baldaw. Una ta may kabalunan.
nagluto akiti pansit, kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dolpo. Ha? Lay, apaya berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dolpo. Awan pa ni tatang eme. Awan pa'y mat, manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ije talon. Eme, Diana, ayun yung anak ko. Tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat mapaspasama ka ni tatang. Di yulok-lukat ang tirinaw ah. Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Ala, kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarum kula kuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya tinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibagana ang natairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Ah, Nukasta. Wala nang badingak. Basol ko nga ron. Tsak nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga ron nagsangitan. Di ka madanagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgun kalata nga anak ko, Baldo. Tatadulpo, mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbuteng kanyak tata. Iso ngay mayak. Ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik. Saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito'y balay. Idida mo, talaga nga madayo tiriknak ni Baldo a kalugaran mi. Nga midagbaybayag mayat manen tilinangan mi. Ngam kit di, amunan dagiti limitasyon na, kat amo na matan ti agbaid. Nagipatakdar pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, Dolpo. Alaga gayam di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tuy gayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.